Dala siyasebenza. Fora tudo. Makoso bafowethu umuntu ubabonakala ingoma akumele sithule ebhedla njengamanje indawo yokudlala isekho la ngemumbi nqwaba ngisho le incane kunale lapha cha bamile ngemumbi nqwaba indawo ngoba ngingasuma nithethe ebese sisala nendawo yokuphefoma la sikumanje nithethe siwazi ukudlala kahle sikumanje kwethu nonke nangapha nimsebenzisa kabi umlisa lapha awusakwazi ukusuka kuyangapha bafowethu kuyangapha nonke nje ninamqola nenkundla kuyangapha akusheshe simkhethele uluntu kakhulu sukuma nje sukume sonke sithethe sukuma nje sonke sithethe sukume sonke sithethe ya ngiyabonga bafowethu ngiyabonga ukubambisana asenze ngokushesha khona soba besikhathi sethu sokuphela siphele sedlale wonke umuntu ususumile thethe lapho ngemuva thethe lapho ngemuva thethe lapho ngemuva bafowethu ningasihumlime sukumane nithethe phela bese nihlala phansi hayi sukuma nithathe ihage bafowethu sukumane nithethe usikhathini phela ngamungu uhlale phansi futhi siqhubeke siyedela umuntu abankulu olundi hlala phansi lapho ngemumva hlale phansi kwamba umthetho ngemumva ihlala ngemumva athi sikwazi ukuhlala phambili ngaze nje benze benyakaze la Haydara İmam Bumtetro Haydara İmam Bumtetro bafowethu ngapha nisukumile semayi kodwa hlalani phansi siqhubeke sabankulu woza mfowethu hlalani phansi bafowethu siqhubeke Ivume. Apoio.
wapenda. Sibonga kakhulu kuNtaba kakhulu uPhuno uyabizwa emotweni uPhuno uyahosa yabizwa ngemumva